Satkандар сатылып атат, сатылып алгандар сатып атат. Bir an iki tot. Bir soykukhananın içinde totukuş var eken da. Anın har neseni süyle bergende neyi saytıptır, satı içi bunu degen eken. Oşelle uçurda biröөнүн kızı 18'ge çıkıp kalıp atası kız aytkan eken maga totukuş satıp berdi. Anan oşol totukuştu satıp alan үйүнө alып barıp koyup koyot da. Ananın sürpriz dep üstüne çüpürek jagıp koyup turat. Biyagında kızı menen apası, biyagında özü turat. Ana bayagı totukuştun üstünde çüpürekte alsa ele totukuş çoçup ketili iki jaktı karası ele. Başka uyda turatken iki jaktı karap tur öyle. Oho! Uy жаңырыптыр деп мындай караса кызы менен апасы турган экен, аны көрүп калып, кыздар да жаңырыптыр деп мындай караса үйдүн ээси турган экен, үйдүн ээсин көрүп калып, ой, клиент бурдагы эле эски эле го деп коет. Асыгандай эскилер эле кайра келатат.